أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Tangan kini tak bisa bersalaman agar tetap menjaga kesehatan. Corona menghalangi kita untuk berjumpa, tapi takkan bisa halangi lantunan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar SMP Tahfidzul Quran Pangeran Diponegoro, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin.